وکی همون نتوپرستین لسر روی دنه بو نتوپرستیا کرشی گلک زحمت کو مروف به حسانی دیروکه که آنجی دمه که بو دستپیکاوی دیار بکه و هر وها بو وی تکستان و گوتنان آنجی دلیلان نشان بده. بری هر تشتی ده گلک خبات و تکستین سیاسی و اکادمیک دا پرتوکا احمد خانی مموزین و هر وها جارنا پرتوکا شرف خانی بیتیسی شرفنامه جی کو قاسی 3 سالان بریا مموزین حاتیه نویساندن و اکی چافکانی و تکست اول آن نتوپرستیا کرد تی نشاندن. بگومان علاقاداریا بو وان برهمان و کفشکرین آوان تشتکی نو نینه و دی پاشه روژه که جه 3 سالان زیده تره. اگر جه اینو و به میزکرین جه احمد خانی و مموزین آوی بو نتوپرستیا کرد به نقاشو به هم پایه. او راستی بلا لعالیه که ببینه لعالی دن هلبت نقاش و گفتگو این دسر دستپیک و چفکانی نتوپرستیا کرد بردوامن و لوما نرینین جدا هله. نخوازم لور بحثوان مسئله این دور و دریج بکم لورا من جخوات ده پودکست که ده گلک برفره بحث کربو تقص کوتار بکن. از دوی پودکست ده بالا بکشنم سر تکسته که در حق نتوپرستیا کرد که گوری من گلک رینگه لی بریاوی دخوازم بسر مسئله که رو استم. او نویسا از بوار پار بکم ده سال 1901 ده آتیه نویساندن که احتمال که مزن جه آلی عبدالرحمن بدرخان آتیه نویساندن. دما مروف لناورو که نویسی بنره دبینه که جه هیلا نتوپرستی و گلک دولمنده. لیلی گلوی او نویس وکی گلک نویسین وها حیانها تراپا ناتیه دیتن. علاقه که واتدار بو وی چه نبیه و حتی مرود کاره ببیجه که بزانبو ناتیه دیتن. زدمه که ویتشتی جه انکار کرنا کردان و قدفه این در حق وان این ده ترکیه دقومه. وکی هر تشتین وان دکومان و نویسین دیروکی این کرداجی پاراخواج ظلم ترکان گرتنه. بگومان راسته که ده ترکیه هیچ حسان نینه که مرود در حق مسئله روزانه این کردان دا باقفه. لی این دیروکی و چا پیکان ببند. لورا لیکولین و کفشکرنا دکومان در حق کردان ده ترکیه گلک زحمته. لی هلبت مرو نکاره ببیجه به تمامی نممکنه. لورا کسین وکی محمد امین برز اسلام به سالان ده گل زخت و ظلمه بو دیروک و چاندا کردان خبتینه و گلک دکومان دیروکی و گرانبوها بو به درخصنه هوله. لی دیسا جی او دکومان و نویس گلک جران نهاتنه دیتن، هاتنه پاشگوخ کرن. تشته هری بارکیشی اوه کو گلک کسین قاشو دیجی سیستما ترکیه نه و به آوایی در حق کردان دا دنویسینن بخواجی وان تکست و دکومان کردان این دیروکی گلک جران نابینن، آجی نخوازن ببینن. گوری من تنی یک واته که وی تشتیه نویس و گوترین کردان بی قیمتن و آده حسبینن. دوی روشاهانه دا مرو دکاره ایده بکه که لوما گلک لیکولین نویس و خباتین در حق کردان دا گلک گماسیان دحاوینن آجی گلک جران جه ازبران پیختین. مثلا در حق نتوپرستی کرده ایده که هیه که به تمامی شاش نبجی جه خیلی بنگه و دانه این باش و اوبجکتیف و لوازه و پرانی وقت ازبرت دوباره کرن. گوری وی ایده نتوپرستی کرد در راستی دا تقلید نتوپرستین ترک، ارمن و آرناودانه. آنجی تلی وقت برتک بدیجی نتوپرستی ترک درکتی خوله. راستی دا نابر همون نتوپرستیان دا دانستاندن هیه. همو جی لگل هف باندور و برتکان دحاوینن. او تنه نبو نتوپرستین ترک و کرده و سایه. لی لگل وی هر نتوپرستی دما درتکه و غوله چفکانی خواه ین اورجینال جیهنه. تشتا هری گرینگ جی اوه کو دوی او بینه نشاندن و لسر بی آخافتن. جبر کو پرانی و آنبیه او نویس از دور بحثا ویدکم جی حتی برهم احمد خانی بخواه جی لبر جوان تینه وندا کرن. لوما مثلا حکایت نوری درسی می نویسیه تنها سری خواه بستی حسباندن که احتماله که مزن بنگه هاوی حکایت نوری درسی می جلدت علی بدرخانه کرتاسی دی گوتن ده سالین داوی ین عثمانیان دا دما نتوپرستین ترک گوتنه بیجی ترک بوین خواندوان کرشی لهمبری وان گوتنه بیجی کردستان اف چیروک که نوری درسی می جی پشتی جلدت علی بدرخانه بسیه جبو ایدا کرنا نتوپرستی کرد تنی برتکا دیجی نتوپرستی ترکه به سیدان جران وک دلیله که دانه که حتیه شغلاندن. لی مثلا او نویس از بحثا ویدکم و به دهان نویسی دن این تنی ده 20 سالین اول این 1900 ده آتنه نویساندن
bi dehan caran ji vê çîroka min gotibû çêtirin, lê piranî tune têne qebûl kirin. Elbet di van hemû nivîsên di serê sedsala bîstan de hatine nivîsandin de îdia û asla netewperestî cuda ye ku ew bi xwe jî hîn objektif û têra xwe nehatine nîqaş kirin. Li vir piskirêkekî heye ku divê mirov teqes bîne ziman. Dema tê gotin ku netewperestiya Kurd tenê ji berteka dijî netewperestiya Tirk peyda bûye, di rastî de dixwazin netewperestiya Kurd wek boçîkeke li duyê netewperestiya Tirkan girê bidin û bi vê awayê jî wê bêqîmet bikin, biçûk nîşan bidin. Bêguman hewldanên wiha çi qasî muxalîfên dewleta Tirk dibin bila bibin, dawiya dawî de dibin bandora vegotina dewleta Tirk bixwedane. Divê ew rastî bêdîtin. Piştî van gotinan, niha dixwazim nivîsa bi sernava Kürtlere bo Kurdan ku 13 Adara 1901 de di hejmara 27 a Rojnameya Kurdistanê de hatibû çapkirin, bu ara parve bikim. Dixwazim dîsa dubare bikim, gorî min ev nivîs ji bo netewperestiya Kurd çavkaniyekî gelek giring e û her wiha hem ji bo siyaseta wê demê hem jî gorî min bo meseleyên îro gelek peyamên giring dihawîne. Ev nivîs ji du beşan pêk hatiye, beşeke Kurd bi Kurdî, beşa dirêj bi Tirkiye lê li ser heman meseleyne. Ez ê beşa Kurdî bi transkripsiyona Mehmet Emîn Bozarsan rasterast parve bikim, wiha ye. Gelî Kurdno, hûn dizanin ku çi qasî millet hene hemî li qenciya xwe re xebitîne. Ev gelek xirab e ku Kurd hertim xizmeta biyaniya kiriye. Ewa ew qasî sal e hûn xizmeta Tirka dikin we çi qencî dît. Muqabilî ew qas zilma hikûmetê wekî we nîşanek an rûtbeyekî stand hûn mexdûriyeta xwe ji bîr dikin. Rêya vê hikûmetê de hînde Kurd şerî de hatin kuştin. Lakin heta niha tu carî yek mirovekî Kurd wetanê xwe re tu xîret serf nekiriye. Weku em ser xizmeta biyaniyan xelq bûne an hatine afirandin. Berî 500 sala tu Tirkek li welatê me de nebî. Ev Tirk hemî ji Turan hatin welatê me û welatê me de hekimiyê li me dikin. Padîşahên wan ku hemû xwenrêj û despotin unvana xalîfe li xwe datînin û bi vî halî çi qasî nev'e zulm heye îcra dikin. Lakin heqîqetê hel de ango di rewşa rastî de ew ne xalîfe ne. Ew wevcî bin padîşahê zalimin. Ango hukmdarê ku daxistandina wî ji text wacîb e pêwîst e. Hûn vî halî nizanin. Zîra hûn cahilin. Hikûmetê her hûn cahiliş de hûn waqifê hal nebin. Türk û xûnkar çi nav û unvan bibin bila bidin xwe, lakin Xwedê Kurd ji xizmeta wan re xelq nekiriye. Xûnkarê niha bêguman xwe li milletî nake xweyî. Heta berî çend salî wî xwast bajarekê li welatê Arnawûdistanê bide neyara. Lakin Arnawûda ew hal qebûl nekir. Dest birin ser şûr, îtaata îrada xûnkar nekirin û bi vî halê welatê xwe dîn û namus û jin û zaroyên xwe mehefeze kirin. Bihûstiyek ku Abdulhamid hûn yanî welatê Kurdistanê ji Rûsyayê re waat kiriye. Vê jî eger hûn niha ve nexebitin, paş çend salek dê bikeve binê lingê Moskov. Şûna hûn teemînê heyat û namusê re bixebitin, hûn xwe dikujin, jin û zaroyên Ermeniyên meş'ûn qetûl dikin. Pêxember gotiye beşirûl qatilê bil qatlî. Ango mizgîna kuştinê bidin kesê qatil, kesê ku mirovan bikuje bila bizane ku ew jî dê bêkuştin. Devama wî helê ve nihayet wê bibe mucîba qatila we hemiya. Hûn îtaatê emrê Abdulhamid dikin, Ermeniya dikujin. Ma emrê Abdulhamid ji hedîsa pêxember mezintir e, ji emrê Xwedê eqdamtir e, ango pêştir e. Abdulhamid dibêje ku Ermenî neyarên we ne. We bi vê xeberê îxfal dike, ango we bi vê xeberê dixapîne. Ma hûn nizanin ku Ermenî nikarin neyariya we bikin. Neyarê we ev xûnkar e, ku ew hemî welatê we wê Moskov re waat dike. Ez dizanim ku berî çend sala wanê meclis tertîb bî da Ermeniya li Kurda bidin qetil kirin, ango bi Kurdan bidin kuştin. Vê meclisê de Şeyx Ubeydullahê merhûm hazir bî. Şeyxê merhûm mirovekî gelek alim û muteqî bî, ango xwe ji gunehan diparêze û gorê fermana dîn tevdigeriya. İtirazê vî emrê xûnkar kir. Cewab da ku eger îro em Ermeniya bila sebeb bikujin, rojek bêt ku milletekî dî wê bê me bikuje. Êdî zeman e divê em silameta xwe û zaroyên xwe re bixebitin.
شرمکو کردین هنده به جوانمری قنجگیری مشهورن خدمتکاری حکومت که ظالم بکن. بری چند زمانه که امجی خواه حکومت بون، آنگو حکومت ما بخواجی هبون، خودی دیتن و گوتنان بون. لكن حیفه که ما او سعادت بختیاری جه دست خواه رواند، نه هم کتن دست سوتارا، آنگو قشور و براداییان. به اتفاقی مجی گلک به سبب که ام کرد نیار هودونه ترکشی جوی حال ما استفاده دکن. در نامه دا حکم گنج محیب عادل هنه. بلا رئیس ما کرد بید چرا بو چه ام بند دست ترکا دا بمینن. کرده تجارا مروبین عجز نکوشتنه. لكن مامورين تركا هون إخفال دكن و دخابينن و چو بیچاره ربن و بهیز ارمنیان کشت و نام و ناموسا خو شهرت حماساتا مرخاسیا اجدادن خو رش کرد. او حال او جاهلی دی بسه عقل خو بینن سر خو من هین آقا و بگلر را نوسیه دا اتفاق بکم درمانه که جوی دردی را ببینن از به وی جریدا خو آنگو نویسا خو جی جوه دا بیجم دوی هون همه اتفاق بکن. ارمنی جی وی حالی دا بواره اتفاق دکن و همه هفرا استقبالک قنچ تحیه بکن، آنگو آمده بکن. همه هفرا خواجبن ظلم ترکا خلاص بکن. از اجار نجواره هین مروه بشینم. دوی هون اطاعت دوی را بکن. از بخواجی انشاءالله فرصت ببینم روژک بیم سر حدود کردستان لناو عجم. به ایزنا خواده و هنگی از کرداج فلامی رومی خلاص بکم. و از نشانه علامه بدم که کرد و عبدالحمید اعلان دکه نه مروین زبر کشن آنگو ربن کشن کسین بهیز و ربن دکشن مروین و سانینن. از اثبات بکم که راستی دا کرده ربن ارمنیا قتل کرن لکن او به تشویق عبدالحمید حاصل بو. از علم و فقیه کردستان رجا دکم که هر تن به کرده را دا جامعه دا مسجد دا بوان حالان مذاکره بکن. موفقیت شخوده و